Muyumbe wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamene Kasembe ni mwenda enende kuikithya kana nthini wa Usakwani munene ukite wangile miongo na muonza ni Masako atongoi ala ailu na matonya kuthukuma mwenende kwanzia ela ya ilete ainene ya umba none umwe wa kutuika ikundi kipathukanio cia mwitoko ya matu ya ta Kamene ingi ni wa kulya mwika kwiyandikithya ta kunima kula no kana kusenzia utongoi wa nthi aiweta kana mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka Nowe wina utonyi wa kuvindwa Kenya Ben Musau na ilivota. Tongoi yuni wa mweta mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka tawa wina utonyi wa kuvindwa nthi ya Kenya. Na yunondo nitoonete maikaelewa na tita makwata sia 2027 will be do or die. PO Box nyumbani. Kalonzo the 6th the president. Sini sawa. Timu bode na timu supporti na mwewe nukwizilaba na kuyona alangi onde makaya maoka na yoga musumbe nyenene sende etomo. Na nde greedy no ya atwekeke ne wawe no baliba na mwana nona ya mwani ene ikithimani. Muito etiona keba na mbona nona ya mwani ne we myusu we kukonabo. Vena vatawa enende kuikithya ni Masako atongo ya lailu na matonya kuthukuma mwenende kwanzia ela ya ilite nthini wa Usakwani ukite wa 2027. Undi uneni wake muyumbe wa kaunti ya Masako Joyce Kamene Kasembe ainene akuya matu ya ta cha thini cha kumokelia mwaitu. Na iwo wona nthini akwa nina passion to make sure youth yitu ita supporti na ithaendea na ukila na 2027 ekaiti betange takataka ola wibo tika betange takataka wombe ola wibo ona kwa nekala kiko ninibetwe ni takataka kweli urongo na ndimweyo tatabiwo last time 2022 nililikana abaya sagana musumbi ola waibo kelile atatota byambaye yao nanga mwea pana hezio masisio maigiro mwea wene nene usuye wetendie akitiyo masisio amea inywe otinyeti ndana kebaya na konekile ndiye ndo motabya dekala na ke koya bedroom okethia ninyo mwene muno yu omonde omokela makamya ne watu travisie Dhini wa uneni wake Kamene ni wakulya mwika kwiyandikithya ta kunima kula no kana kusenzia utongoi wa nthino na nditikanena nge wa isio ndetete emphasize undumwe ulane wa mweso wa youth mwika witu wose kadi ya kura tuitha tuyekenga nomba kamose na nomba katike homework tema na kila musie mwana wiba ni ula wosete wina miaka 18 na ndena kula kisawa teili nzangulene teinenanya teikanena ni obowa kula kwikindu na kula kutekindu tenena ni obowa musiura be mwana wosete kura nongi utosete kura nemo kuiwa nundu nayo isube undu tosa oneke na wondoke gwa kwa akilia ukegwa wibwa kukaka nundu be undu sio so kukamba kukela kwisikie musumbe wa mako vilingi wa Movo Mutongoi TV kuma va kaunti ya Masako nyeni tawa Ben Musau.